É o Dili que a Indonésia quer mostrar a tapar Santa Cruz. Jakarta e a abertura que não existe, tirar Timor da agenda internacional. Não há armas à vista, mas os guias são militares à paisana e estão por todo lado. They are doing many things here. They are spending billions and billions of rupees, but other side they kill also, they abuse. It doesn't matter with this kind of development. Ex-líderes da Fretilin com frases ensaiadas. Do you still believe in the cause? It's very difficult to answer your question. When you say it's very difficult to answer, would that have anything to do with the fact there are lots of Indonesians around you now? Yes. But only this day I have some trouble, and because that I'm not very at your disposition. Do you think that there will ever be an independent East Timor? I think that it's our desire, the desire of our people. It's when the camera's off and you're walking with them away to get a long shot, then they'll tell you that it's very hard for them to speak. Tim Stott, jornalista do Canal 7, voltou de Timor. With Clementino, a guerrilla shot only 2 weeks ago, the absolute look of panic in his eyes totally betrayed the words that were supposedly being translated. And then he surrendered to the military beside Seoul. He said, help me, the military come to help. O chefe da mentira indonésia nega tudo. No, it is not true that the army beating the prisoners in the jail. No cemitério do fatídico 12 de novembro não haverá recordações este sábado. Os indonésios não deixam lançar flores à memória dos mortos. É uma das maiores campanhas da Indonésia, tudo para esconder o medo, a tensão e a morte em Dili. Jakarta diz que toda a gente pode entrar no território. Para o provar, arranjou militares à paisana que vão fazer de guias e só vão mostrar o que quer. Estão a pagar $5 milhões a uma agência de relações públicas americana para limpar Timor e tentar esconder o sangue que 3 anos depois do massacre de Santa Cruz ainda continua a correr pelas ruas de Dili. António Sampaio, RTP, Sydney.